Allah yang mencari petunjuk. Al-Quran menjadi ikutan, hadis jadi panduan bagi mereka yang percaya pada Tuhan yang esa. Syurga ganjaran istimewa untuk para syuhada. Solidarity in Islam is a must for everyone. Solidarity in Islam is a must for everyone. From the north to the south, east to the west, let us all quest for the Bersamalah kita juangkan, pertahankan agama Allah. Janganlah gentar, usahlah resah, syurga mahligainan indah. Tanamkan tekad di hati, berjuang tanpa henti. Tawakallah pada Ilahi, itu penawar diri. Solidarity in Islam is a must for everyone. Solidarity in Islam is a must for everyone. From the north to the south, east to the west, let us all quest for the best. Solidarity in Islam is a must for everyone. 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 From the north to the south, east to the west, let us all quest for the best. Solidarity in Islam is a must for everyone. Solidarity in Islam is a must for everyone. From the north to the south, east to the west, let us all quest for the best. Kamilah hamba-Mu ya Allah yang mencari petunjuk. Al-Quran menjadi ikutan, hadis jadi panduan bagi mereka yang percaya pada Tuhan yang esa. Syurga ganjaran istimewa untuk para syuhada. Solidarity in Islam
usahlah resah, syurga mahligainan indah. Tanamkan tekad di hati, berjuang tanpa henti.